আৰু ইয়াত আমাৰ চকু বান্ধি বুলি তেওঁলোকে লিখিব পাৰিব, চকু বান্ধি তেওঁলোকে চাইকেল চলাব পাৰিব, চকু বান্ধি তেওঁলোকে পঢ়িব পাৰিব, চকু বান্ধি তেওঁলোকে ড্ৰয়িং কৰিব পাৰিব, চকু বান্ধি তেওঁলোকে মানুহক চিনাক্ত কৰিব পাৰিব। আৰু যিমান কালাৰ আছে আৰু মিনিমাম আপোনাৰ 500 মিটাৰলৈকে তেওঁলোকৰ চকু বান্ধি পেলাই তেওঁলোকে লেন্স তেওঁলোকে দেখি পোৱা যাব। এইটো হ'ল আমাৰ ক্লাছৰ মাধ্যমটো। আৰু নেক্সট হৈছে আমাৰ টেষ্টিং বুলি কোৱা হয়, যিটো টেষ্টিঙৰ মাধ্যম তেওঁলোকে গোটেই কেৰিয়াৰটো গম পোৱা যায়। তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে কি চায়েন্স, আৰ্টছ, কমাৰ্চ, ভকেশ্যনেল, মিউজিক, ডেন্স, স্পৰ্টছ সকলো তাৰ গোটেই লেভেলকেইটা আমাক গম পোৱা যাব। আৰু তেওঁ নেচাৰেলিটি গম পোৱা যাব, পাৰ্চনেলিটি গম পোৱা যাব। हेलो लोगोफोर गुड मर्निं एवरीवन वेलकम टू बैक माराजु डांस यूट्यूब चैनल आं गासिखौबो दिनै फिन आरोबाव खेबसेबाव आङो आंनि चेनेलाव गोदानै खेबसे बरायना लालायबाय। आङो दायो दंफैयो नै गगामुख ओरैजाय डिके र'डआवहाय। आं नोंथांमोननो मोनसे एकदम मोजां इम्पर्टेन्ट नटिस आरो निउस आरो नटिस नङा माने निउस आं नोंथांमोननो माने खिन्थिलांनो नागिरदों आरो बे जाहैबाय ओरैजाय जोंहा गगामुख सारियालिनिफ्राय ओरैजाय दुखुखाना थांनाय र'डआव फैदो। फैनानै ओमफ्राय बेयावहाय मोनसे बिल्डिं दं आरो बेखौबो एसे खोन्थालांसै आङो। बेयाव माने मोजां मोनसे इनस्टिटिउट खुलिदों आरो बेखौ आं दाहाय मोजाङै एसे खोन्थालांगोन। दायो आङो जायखिजाया लकेसनाव फैग्रानै बिनि माखासे बोरै बोरै हाबनांगौ बोरै बोरै मानांगौ बेखौ एसे मोजाङै जायखिजाया खोन्थालांजोबनोसै आरो दाहाय नोंथांमोना माने भिडिअखौ नायबाय थाबा बुजिलांगोन आरोखि बेयाव माने मा दिन्थिलांनो नागिरदों आङो, बेयाव मा दिन्थिलांनो नागिरदों, ओमफ्राय बेयाव माने मा माने फोरोंनाय जायो, ओमफ्राय माने बेसेबां बैसोनिफ्राय आरो बेसेबां बैसोसिम माने क्लास लानाय जायो आरो बिनि सायाव आं एसे मोजाङै खोन्थालांसै। आंबो माने फार्स्ट दिनैसो फैदों आरो खिन्थु माखासे माबाफोरखौथ' आं मोजां मिथिया, थेवब्लाबो एसे खोन्थालांबाय थानोसै आङो। जायगाखौ जाहैबाय ओरैजाय थाबाय सारियालिया मेन सारियालि, ओरैजाय थाबाय नै, ओमफ्राय बेयो जाहैबाय दुखुवा थांनाय लामा आरो ओरैजाय नुदोंना एसे खोन्थालांसै आं दायो बिल्डिंखौहाय आरो एकदम ओरै फैबा बोरैजाय फैनांगौ। बिल्डिङा नैबेनो जाहैबाय, बे जाहैबाय ओरैजाय सारियालि ना, बे जाहैबाय नैबेयावहाय जोंहा मेडिसिटि गगामुख फार्मासि जोंहा बेयाव माबानि दलेनि चेम्बार दं आरो बे चेम्बारनि ओरैजाय गोजौआव नै खोन्थालांसै आं। नैबेनो जाहैबाय जोंना सुपार ब्रेन ग्लबेल इन्स्टिटिउसन, माने बेयाव आरो जों दायो थांगोन। आंबो माने रानिखौ लाबोदों, ओमफ्राय बेयाव माबायदि फोरोंनाय जायो बेखौ एसे खोन्थालांसै आं, नङा होमबा? नोंथांमोना थांफाबाय थाबानो जाबाय। रानिया बेयाव दंखायो अलरेडि, जों मोनफैखाबाय आरोखि। जायखिजाया गोजौआव बिल्डिङा बेसेबांथाय 1, 2 मोननै गोजौआव गाखोना थांनांगौ जाहैबाय आरो ओइना गोजौआव नुदोंना। जायखिजाया थांनोसै जायो गोजौआवहाय बेसे गोजानाव थांनांगौ। चलानो फैदो जों दायो थांनोसै गोजौआव ओरै थांनोथ' ओरै हाबनांगौ आरोखि नुदोंना। आंनिया गोदान लोगो मोनसे ना नोङो ना औ देख्लानै नै फैयै जोङो दायो न' सिङाव मोनफैबाय। माखासे आगजुफोर खोन्थानोसै आरो मा दङ। बिसोर जाहैबाय जोंहा टिचार स्टाफ आरो बेयाव मा फोरोंनाय जायो आंबोथ' मोजां मिथिया। दा एसे रायज्लायनानै सोंनोसै, माने एसे प्रजेक्टआव फोरोंगोन बायदि मोनदों आरो जोंनि प्रजेक्ट माने माबा खालामनाय दा नांबाय नामा नि प्रजेक्टआव फोरोंगोन माने दायो नै गथ'फ्रा फैबाय। तुम्हालागे केदिन हल? तुम्हालागे किमान दिन हल? हा 5 माह हल? 5 माह হয় ন? 3 মান্থ। আচ্ছা 3 মান্থ হৈছে বুলি। তোমাৰ নাম কি? তোমাৰ দেউৰী। আচ্ছা 3 মান্থ হৈছে ন? আচ্ছা তোমালোকৰ আৰু লগৰীয়া কেইজনমান আছে, কিমানমান আছে? 11জন 9টা। হয় এটা লেফ্ট ব্ৰেইনত থাকিব আমাৰ হাতৰ বিদ্যা যিবিলাক আছে লেফ্ট ব্ৰেইনত থাকিব। হয় আৰু যদি এডুকেশ্যন মেথড থাকিব লেফ্ট ব্ৰেইনত থাকিব। আচ্ছা যিবোৰ মানুহৰ এডুকেশ্যন লাইফটো থাকিব লেফ্ট ব্ৰেইনত। আচ্ছা লেফ্ট ব্ৰেইন আৰু ৰাইট ব্ৰেইন দুইটা বস্তু কি হ'ব গ্ৰ'থ কৰিবলৈ হ'লে তাৰ আমাৰ যিটো এক্সাৰচাইজ আছে য়োগা ছিষ্টেমত, এই এক্সাৰচাইজৰ মাধ্যমত তেওঁলোকৰ লেফ্ট ব্ৰেইন আৰু ৰাইট ব্ৰেইনটো গ্ৰ'থ কৰিব লাগিব। নেক্সট টাইমটো হৈছে কি আমাৰ যিটো কোৱাণ্টেণ্ট আছে এই কোৱাণ্টেণ্ট আমাৰ 5টা কোৱাণ্টেণ্ট AQ, EQ, BQ, CQ আৰু EQ বুলি আছে। মানে এইটো ইম'চন কোৱাণ্টেণ্ট, IQ মানে এইটো ইনষ্টিংক্ট কোৱাণ্টেণ্ট, AQ মানে এক্টিভিটি কোৱাণ্টেণ্ট, তেনেকৈ আমাৰ 5টা কোৱাণ্টেণ্ট আছে। এই 5টা কোৱাণ্টেণ্ট এইটো ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ পৰা এইটো বেক ছাইডলৈকে আমাৰ টোটেল 5টা কোৱাণ্টেণ্ট আছে। এই 5টা কোৱাণ্টেণ্টৰ ওপৰত আমাৰ ডিপেণ্ডিং কৰা হয় তেওঁ কিমান ব্ৰেইনটো কিমান গ্ৰ'থ হৈ আছে। আৰু এই ব্ৰেইনবিলাক য'ত আমাৰ ডেমেজ হৈ আছে, তাৰমানে অৰ্থাৎ ডেমেজটো নহয়, ব্ৰেইনটো মানে কি হ'ল আমি ইউজ কৰা নাই। ইউজ নকৰাৰ কাৰণে কি হ'ল মানুহৰ মনটো মানে কি হয় বিমেলানি সৃষ্টি হয়। মানে কি কৰোঁ आङो सिङाव हाबफैबाय। सिङाव हाबनानै दसे ओरैनो आङो रायज्लायग्रोबाय। रायज्लायखांनायनि उनावहाय दायो आङो नोंथांमोननो बेजोंहाय फेस टु फेस रायज्लायनानै खोन्थानोसै जों माने गथ'फोरखौहाय मा दिगाव लांनांगौ आरो माबोरै खालामबा जों बिसोरनि भबिसतखौहाय जों माने मोजां
लामाजों दैदेनलांनो हायो बिनि सायाव माखासे बिराद गोबां जों खोथा रायलायबाय आरो ओमफ्राय दायो माने बिथांमोनखौ क्लासाव सोग्रोबाय आङो एडमिसनखौ आङो जास्ट माने दिनै लाथ'वा मानो होनना बुंबा आं दिनै माने एसे रायलायग्रोसो फैदोंमोन नालाय माबायदि ओमफ्राय दायो आङो गोबां खोथा रायलायबाय गोबां खोथा सावरायबाय बेनिफ्राय गथ'खौ दायो क्लासाव हरग्रोबाय आङो माने नेक्स्ट सानडेआवहाय एडमिसनखौ लानाय जासिगोन मोजां मोनदों आङो जुदि सोरबाफ्रा जुदि फैयोबा आंनि जुदि निस्सय भिडिअजोंहाय नोंथांमोनाबो फैदो आङो दहाय खोन्थाखाबाय जायगाखौहाय माबायदि ओमफ्राय आं दायो माने जिथुनाखि बे इनस्टिटिउसननि जिथुनाखि हेड आं बेजों दायो दंखायो रायलायबाय दंखायो आं एसे दायो सारनावबो एसे मोजां साराबो मोजां एसे खोन्थाबावगोन बिदिबा आं नोंथांमोननो सारजों एसे रायलायनानै खोन्थानोसै नोंथांमोना एसे मोजां नायना लादो मानो होनना बुङो माने दानि गथ'फोराहाय बांसिन माबे लामाजों थांदों माने दानि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा माने बांसिन माने दायो अबेबा जौ जुवा सिगारेट बायदिसिना बेफोर लाइनाव बिराद थांदों आरोखि बैफोरनि खोथाखौ जुदि जों सानोबा एसे माने गाव गावनि गथ'फोरखौहाय माने माबे लामाजों जों लांबा मोजां जागोन बेखौ बयबो सानलायलायनानै मोजां मोनसे माबायाव फैयोबा आंनिबाबो मोजां जागोन होननानै सानो आरो थिग আছে लोगोफोर जोंहा नैबे सारा मा खोथा बुङो बेखौ जुदि लायोबा मा जायो आरो लायाबा मा जाया बा मा जागोन बिनि सायाव आरो ओमफ्राय दायो आं लास्टआव खोन्थागोन आरो माबायदि माने क्लास लानाय जायो बेखौबो आं खोन्थागोन दायो सारजों एसे रायलायनानै खोन्थानोसै आङो মানে মেইনলি পেকটো হৈছে কি যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়াত অমনোযোগী হয় যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাত কথা নুশুনে কাবাৰ ক'বলৈ মন নকৰে তেওঁলোকে মোবাইলত ব্যস্ত থাকে বা টিভিত ব্যস্ত থাকে আৰু তেওঁলোকৰ পঢ়াত অমনোযোগী হয় তেওঁলোকৰ হোমৱৰ্ক কৰিবলৈ যদি টান পায় আৰু তেওঁলোকে পঢ়াত যিবিলাক মুখস্থ নহয় পঢ়িলে তেওঁলোকে মনত নৰয় এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে আমি এটা ক্লাছৰ মাধ্যম এটা কৰা আছে এই ক্লাছৰ মাধ্যমত তেওঁলোকে কমপ্লিটলি তেওঁলোকে নিজৰ মস্তিষ্ক তেওঁলোকে নিজক ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিব পাৰিব তেওঁলোকে পঢ়াত তেওঁলোকে মনোযোগ দিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ কোনো টিউশ্যন নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে নিজাভাৱে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব আৰু শিক্ষকসকলে যিটো পঢ়ালে তেওঁলোকে সেইটো আহি ঘৰত তেওঁলোকে হোমৱৰ্ক কৰি তেওঁলোকে নিজাভাৱে পঢ়িব ইয়াত এক্সট্ৰানেল তেওঁলোকে কোনো টিউশ্যন কৰিব নালাগে তেওঁলোকে যেতিয়া পঢ়াত মনোযোগিতে হ'ব মনোযোগ হোৱা মানে তেওঁলোকে আল্টিমেটলি কৰিব পাৰিব আৰু পঢ়া মানে তেওঁলোকৰ টিউশ্যন এক্সট্ৰাকৈ আমাক প্ৰয়োজন নপৰে 2 নম্বৰ কথা হ'ল কি তেওঁলোকৰ যিটো আমাৰ যিটো ইয়াত মাধ্যম যিটো ক্লাছৰ মাধ্যম যিটো কৰা হয় সেই মাধ্যমটো হৈছে কি তেওঁলোকৰ মগজুটো কেনেকৈ বিকাশ কৰা হয় আমাৰ লেফ্ট ব্ৰেইন ৰাইট ব্ৰেইন বুলি এনেকুৱা আছে আৰু লেফ্ট ব্ৰেইনটো কিমান ষ্ট্ৰং ৰাইট ব্ৰেইনটো কিমান ষ্ট্ৰং আমাক এটা এক্সাৰচাইজ আছে যিটো য়োগাই এক্সাৰচাইজ সেই য়োগা এক্সাৰচাইজৰ মাধ্যমত তেওঁলোকে লেফ্ট ব্ৰেইন আৰু ৰাইট ব্ৰেইনটো তেওঁলোকক গ্ৰথ কৰি দিয়ে তাৰোপৰি আমাৰ যিটো ফ্ৰণ্টেল অক্সিপিটেল প্ৰিটেল আছে টেম্প'ৰেল লেব আছে অক্সিপিটেল লেব ফ্ৰণ্টেল লেব আৰু প্ৰিটেল লেব এইকেইটা আমাৰ ব্ৰেইনটোত আমাৰ 5 ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে এই 5 ভাগত বিভক্ত কৰা যিকেইটা লেবখিনিৰ পৰা আমি ইয়াত কমপ্লিট তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টটো পোৱা যায় তেওঁলোকক কিমান এক্টিভিটি কিমান নন এক্টিভিটি আৰু যিবিলাক নন এক্টিভিটিৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত মানে দিয়া আছে এইটো কেনেকৈ তেওঁলোকে এক্টিভিটি কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত ক্ৰাইটেৰিয়াটো দিয়া আছে এইটো অকল আমাৰ মেইনলি আমাৰ ক্লাছৰ মাধ্যমটো আৰু ইয়াত আমাৰ চকু বান্ধি বুলি তেওঁলোকে লিখিব পাৰিব চকু বান্ধি তেওঁলোকে চাইকেল চলাব পাৰিব চকু বান্ধি তেওঁলোকে পঢ়িব পাৰিব চকু বান্ধি তেওঁলোকে ড্ৰয়িং কৰিব পাৰিব চকু বান্ধি তেওঁলোকে মানুহক চিনাক্ত কৰিব পাৰিব আৰু যিমান কালাৰ আছে আৰু মিনিমাম আপোনাৰ 500 মিটাৰলৈকে তেওঁলোকৰ চকু বান্ধি পেলাই তেওঁলোকে লেন্স তেওঁলোকে দেখি পোৱা যাব এইটো হ'ল আমাৰ ক্লাছৰ মাধ্যমটো আৰু নেক্সট হৈছে আমাৰ টেষ্টিং বুলি কোৱা হয় যিটো টেষ্টিঙৰ মাধ্যম তেওঁলোকে গোটেই কেৰিয়াৰটো গম পোৱা যায় তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে কি ছায়েন্স আৰ্টছ কমাৰ্চ ভকেশ্যনেল মিউজিক ডেন্স স্পৰ্টছ সকলো তাৰ গোটেই লাইব্ৰেৰীটা আমাক গম পোৱা যাব আৰু তেওঁ নেচাৰেলিটি গম পোৱা যাব পাৰ্চনেলিটি গম পোৱা যাব গতিকে তেওঁ আমাৰ টেষ্টৰ মাধ্যমে এইখিনি কমপ্লিট পাই যায় আৰু তেওঁ প্ৰকৃততে তেওঁ সঠিক দিশ সঠিক গতিটো এই বস্তু আমি যেতিয়া গম নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁ আমাৰ প্ৰতিভাখিনি আমি চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰালৈকে আমি মা দেউতাকে সজাগ নহয় বা মা দেউতাকে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে তেওঁ প্ৰতিভাটো জন্মগত হিচাপে কি লৈ আহিছে জন্মগত প্ৰতিভাটো যেতিয়া আমি চিনাক্ত কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে আল্টিমেটলি আমি গম পোৱা যাব তেওঁ আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ নে ভকেশ্যনেল তেওঁ না আৰ্ট এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট মানুহ বা চাইণ্টিফিক বনি আহিছে তেওঁ এজন স্পৰ্টৰ মানুহ হৈ আহিছে এইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে আমি গম পোৱা যাব এতিয়া আমাৰ কোৰ্চটো ফাৰ্ষ্ট কোৰ্চটো হৈছে আমাৰ ইয়াত 6 মান্থ কোৰ্চ ডিউৰেশ্যন কোৰ্চটো হ'ল আমাৰ 6 মান্থ আমাৰ এডমিশ্যন ফিজ 6000 মান্থলি ফিজ 1500 টোটেল ডিউৰেশ্যন ফিজ হৈছে আমাৰ 15000 আৰু হিমাৰিখা আছে নেকি ষ্টুডেণ্টত আমাৰ মিনিমাম টক আমাৰ 20 ষ্টুডেণ্টৰ পৰা আমি ক্লাছ আৰম্ভ কৰা হয় ইয়েজটো লিমিট আছে নেকি আপোনাৰ এজটো 5 ইয়েৰ্ছ টু 18 ইয়েৰ্ছলৈকে দিয়া হৈছে
5 to 18 18 ঠিক আছে थाबाय साननिसिम नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ माने सोर गथ'आ माने माबावहाय फरायबा मोजां आरो मा जायोबा आरो माबोरै फरायनांगौ बिनि सायाव माने टेस्टिं लायो टेस्टिं नायनो हायो होनना बुंदों माने टेस्टिं नायनानै माने नोङो गथ'फोरखौहाय माने मा साबजेक्टआव होबा मोजां आरो मायाव फोरोङोबा मोजां बिदिनो आरोखि ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय माने नोङो मेगन खाथेनानै माने 5 मिटार गोजानसिम माने बिसोरो थाबायना थांनो हागोन बा साइकेल सालायलांनो हागोन आरो माने मेगन खाथेनायनो माने मा बियो मा कालार मा रंनि बेफोरखौ माने सोब माने मिथिनो हानाय जायो होनना बुंदों ঠিক আছে लोगोफोर ओमफ्राय जुदि सोरबाफोरा जुदि फैबा फैदो आंथ' लकेसनखौ खोन्थाखाबाय दहायनो ओमफ्राय दायो आं लास्ट एन्डिंआवहाय माने माबायदि क्लास लानाय जायो बेखौबो एसे खोन्थासै आङो स्टार्टिं आरो ओमफ्राय जुदि सोरबाफोरा फैयोबा फैदो आं बेखौनो खावलायबाय जोंहा सारा बुंखाबाय एडमिसन फिस गासिबो माने कर्सखौबो गासिबो खोन्थाखाजोब्बाय आं माने बारा गोबाव खालामला भिडिअखौहाय दायो लास्ट एन्डिंआव आङो बिथांमोनखौ माबायदि क्लास खालामनाय जायो बेखौ एसे खोन्थानोसै थौदो बिदिबा ना लोगोफोर क्लास सिङाव जों दायो थांनोसै बेखौ खोन्थानोसै चलो Oke, kasih tau berapa ini asal